Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka Assam Government Marketing Corporation Limited Ambari Guwahati haka arpusal terik kalapin inam ye kitiar belashna da kikti ki bakentup ye kishang ki kriya ki jan bet ki we kitiar ki balak ban penan kam man la kasngi. Haka ni ka thematic exhibition bala Beijing Arab da ka Development Commissioner Handicraft ka bahap hapok ka jingpet jingkmi Jongka Ministry of Textiles ka Sarkar India bala pelong ha Assam Kristi Kendra Shillong kala sedang nadu ka arpau terik uleber arhajar arpulai bat kan kut haka arpundrio terik uleber arhajar arpulai. Uba e nombri uba di Handicraft Promotion Officer ulai thu ba ka jingmut Jongka ni ka jingpen inam bat ban penya yau yakini kitiar bala shna ra kakti kalong ban kintiu yakitiar ba kibriu kala shna katkum ka sap ka phong ba kidon bat haka jo kapor ula kerpat ru ikipat ba bakin wan ya shimenta haka ni ka jingpen I yakini kitiar bat ban a jikrshan da ka bat hi ikitiar kum ka jing ai museum yakibriu ki baju shna jing shna da kikti. Teka benengkong aku akan berpau ke cingsu ngu ipi ka Batisi TV mo kabala ka wan bani don mentalang ni wan priang ya kene ka khubor jong cingdon jong kene exhibition kesungi ne kene exhibition kadai ka bala sponsor ko office kesungi ko office jong development commissioner handicraft ka bana New Delhi te ni penlong ya kene exhibition kadai exhibition ka berit khot ya ka thematic exhibition kabala si implement pada diwe kiseng ndai ba ni direct office re implement diwe kiseng te kene gede ga exhibition kabarit kumne ma pi tang khendiat pistol kum diwe party exhibition di bangi cikumlong na kapor singapore kidon sibun kene gede ga we na ki schemes jong ka sarkar ban kuntiu ban promote ya kene kecing trei handicraft ne ngila sedang ya kena exhibition nadu arfu terik kan kut arfun riu terik bomut asisngi ke cengmut hijau kena exhibition kalong ban kentiu ya kini kinong snap handicraft kini kitiar ke snap kiti dan kiding isi kini jalan kinep di bubun caj hene fi kadai na banta kata ni kini exhibition ngisi don sibun giba heru kiba hidong simentang tu ki partisipan skinlong sispa seneng kiba he penlong kaleng ni selong penlong te sabaru bisa simenta ba exception ba sponsor kan ko office ke chungi kumsia Mumbai sekal kata sedeli sejamu Kashmir baru koi kirin dia te kadai ka bala sponsor hi daga office jong development commissioner handicraft te ngapen pau ke cing kublai kena kapor ko mentai tiba nomor ba pilai don mentalang ban priang yang kena kubor yang kena exhibition ke cungi bagi perlong mentah kenang ba kerpat ru ki pajba ki ba pin yang kena ka channel makin suha ban wan ban ya kmi ban ya pin yang kena exhibition ke cungi ban ya thir ru ki tiar ki ba kine ginong sna ila ya wanra ne kine kitiar kidai kibala sna hi daki briu nang ne kidon menang ne Meghalaya kidon Assam don Manipur ibe don ne te lada phiwan man pej iki kan long ka cingai men sim iki balada phiathit iki ne kitiar ki chungki kan long ru cing kersan ban pun klan susu ka kam ka baki kitre te katahi office kecungi hene selong ru don hi bung kane lada don ru kino ki baya snai kine ki tiar goda kikti ki bom tip ki ne ki exhibition ki bukum kine pila ban ya kendu
yang ya ko office cungi kepada nanti halawar la shumia tiar hi kide ki tiar hi kide ki balasna hi de kide ki briu ki ba shong dukan ki ba la itu dak sarkar ki don la ki chong ki identity card ki bangi ai na ko office ki la ban simenta hakane ka exhibition cungi